Socela ubaba umshumayeli ukutheleza wasehluhluko asifundele umthandazo wesabathi Nkosi yombusisa. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayilenhle kwabangcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha, isihlabelelo senkumbuzo, izizukulwane senkumbuzo, umzili inkumbuzo kaNkulunkulu. Siyabonga bantwana bamezwe nomhlaba uphiwe inhlanhla umbelane abazali bethu unyazi bezwe uba sithole ithuba lokuzoyibhuquza phambi kobuso bakhe siyendisilo sikhalela abazali bethu abahamba kulelizwe lengabantu bahambele emahlazweni abanye bathelwa amahlazo baze babhubha kulelizwe siyilonzalo yabo uNkulunkulu eshilo kwabathanda okhokho bethu emandulo wabo sinzalo yabo emva kwabo thina njenganamuhla siyilonzalo esalele ukuba sizolahla uNkulunkulu sizobacelela umfefe uNkulunkulu uba abakhumbule iminyaka eminingi behlelo sizi njengoba umthandazo kusho ukuthi iminyaka eminingi bakhalela uNkulunkulu wabo ababengamanzi emhlabeni lempila njengami nawe mntwana kaNkulunkulu namhlanje
obenenhlanhla ufike empuleni wakho uNkulunkulu ekhala emphefumulo base bethi sizele indodana sizele indodakazi namhlanje sizele umakoti sizele umama besho emzini wabo bebona mina nawe uza lapha ekhala emphefumulo bese bengena bedondolozela ngawo basuke lolu siza bahleli ngonyaka behleli esigodini sosizi ushebele bakhonza bakhe basezulwini usithumile ukuthi sizoba udondolo lwabo bakwazi ukungena kulo muzi uNkulunkulu awakha yena ngokuqonda kwakhe wasezulwini yedwa unyazi lwezulu mayibonkosi ushebele mayenza into yakhe asezulwini axoxe namuntu abonzana namuntu akanaso isigungu ngoba yena uvele ezulwini khuluma ney'ngilosi zakhe bese idiliza umsebenzi wakhe lo muzi uNkulunkulu wawudiliza udale wemandulo ufakazi omunye wabantwana wafike wasuma la wathi batho khokho bakhe mntanami sibongile ukuthi ufike ekhala emphefumulo silokhu sahlala emfuleni lo oseduze nekhala emphefumulo silinde ukuthi uzofika mntanami uzosifaka seseminyaka yama-26 26 years behleli lo mfula kodwa lo muzi ingazeminyaka mina mhlawumbe awuqedi 15 years ukhona lo muzi kodwa bona abantu bafika bona 26 years ago ubelindile omunye uthi lo muzi okhokho bakhe bathi mntanami ushembe wasilanda emhleni eminyaka yo-1700 sihleli lapha ngaphandle silinde ukuthi losifaka kulo muzi awumakaziwa lo muzi ukuthi ungasuke khona ngakho-ke kuyinhlanhla thina sizukulwane esikhona namhlanje sengathi-ke singakubamba siqine singaphunyuki ngoba thina siyinhlawulo yabo sizomela okhokho bethu siyamcela-ke uSomandla namhlanje abantu inkalo ngenkalo amazwe ngamazwe baphumile bagcwele inyathuko indlela baphikelele uNkulunkulu emzini oyingcwele eJudiya njengoba namhlanje sicabanga ukuthi hlezi uNkulunkulu awungamula umhlangano kaMfumfu ka-October njengoba sasilokhu sicabangela ukuthi ngasikube isonto elidlule uNkulunkulu-ke uyena owaziyo owakho kwasezulwini kangangokuthi ukhona isizwe savuma masibisiza la ngomhla ka-4 ngoba sasivuma ngoba sinenhloso ukuthi mhlawumbe uzobe usuvaliwe umhlangano kanti uNkulunkulu akawuvalile umhlangano bathe mabebelesela labo bantu ngawuthi abakamncwabo bathi mabebelesela ukuthi bayedla sasesishaya uvalo ngoba iningi labo libhathile ngomhlophe ngaze lidumane masithi hayi akekavale emhlanganeni sasesiphuma ngolwesine sangaye emsebenzini lokushumayela siyaqoqoza kwamlungu saphuthuma emzini oyingcwele eJudiya Nkosi yamakhosi sizobika ungezwakala ukuthi Nkosi uvule umhlangano la nathi lapha ekhala emphefumulo ukuthola abantu abayizinkumbi zabantu umhlangano vala kulesi sizwe kanje manje ingazi abantu bathile kulomhlobo savuma mabethu bazoza ngolwesine ngomhla ka-4 ngoba sasithi mhlawumbe uzobe sekuvalile manje Nkosi sesisabuka kuyisele emuva uthi baba bazobe beze ekhala emphefumulo sithi Nkosi yamakhosi uthi babongeleni Nkosi babusise amen ngoba sasinovalo lokuthi uzogcwala abantu la uNkulunkulu umhlangano lomvalo sikholelwa ukuthi lobaleka nonke kuthulwe emndenini mayibonkosi amen ngoba uNkulunkulu lapho esuke khona fanele simlandele singaphambani naye sinenkolelo ukuthi iningi lethu lithunywe imindeni lapho ekhala emphefumulo ngoba khona imindeni enovalo kakhulu esababuya uNkulunkulu neyithiko neyikwanga zobona nemikhuba ababenze emhlabeni sebezwile ukuthi uNkulunkulu khona uthi omunye baba bathi okhokho baba mntanami phuthumisele ekhala emphefumulo lo muzi
ngesikhathi ushembe uhlongoza uletha unyazi lwezulu emhlabeni akekho ongezwanga mathuleni lose emathunjini empethu wezwa ukuthi nangu unyazi lwezulu lehlisa umfula wakhe ikhala emphefumulo uthi ushembe ukhuluma kubekanye kuzwa wonke umuntu osemathuneni nobolile kade ngiphinda umfana omncane manje la lo mfana ungale bacele ukuthi akakade ngaloba kuney'mbiza zokudla ngapho maze kuphele unkonzo zaseni abantu bazobe khwela ukudla lasho njalo unyazi lwezulu lathi nipheke abantu abami ngoba nabantu mabepheka kuphekela lemphefumulo emndenini siyakubinga uNkulunkulu Nkosi abantu bafika lapha emzini wakhe kalempemfulo bephethe isimayo Nkosi asazi sokwenze njani ngoba sazi ukuthi ukudla wathi baba nazi ukuthi kuyakudla sathi baba siyabatshela ukuthi ukudla kuyekuhleli ukuthi hayi anibatsheli niyabahafa nibathethisi sabheka phansi sasihamba mama kwaNkulunkulu ngempela siyabathethisa abantu hayi nisakudla nisaphi imbuzi ziyehleli imbuzi sibaxosha abantu uma masifike naye eNazaretha uthi baba niyenze njani bashumela xa baba siyabacele ukuthi abakhipha hayi labahafa abantu bathethise nina nazilutho lo muzani wazi sasiwakhile uswakhele ngoba ke abantu bayikhulumele amen ukuze nizi ukuthi lo muzi swakhele thina boshela siyabathuma abantu sifike kubona emphakathini sibathume nemndeni yabo sivuze ikhulume ku beze kale ngoba ke bayikhulumele abantu amen mayibonge Nkosi ngokuthatha lo kudla lokhu nithengele abantu abakadile ekhale phela bathenga amagodo namafriji baye ukuthi ngudla ngapha nawo njengoba yibona ngoba siwesikhohle phela lapho sasibanikeza njalo ngesabatha kuthekeza sibanikeza u200 abathenga ukudla abathenge badle neziko sihlukana ngoba bekuyihlane phela le singaze kuyithempeli lengalakini lakithi sikushiya ngamasabatha namama siyemakhaya asibone ukuthi umuzi wasezulwini esewuvulile uNkulunkulu waphinde wasithena kithi ukuthi yini lezwa unyazi uthi bothelela abafana bakade umuzi bathela amabhoda amakhulu esizulu bapheke ngoba ngasathi bapheka ukudla lemndeni engiyibuthayo esibuthayo thina boshembe mayibonge Nkosi sapukana nokuthi uzopheka lo ngane abantu aba-3 phela kubuza abantu aba-3 noba u-20 sasinazi ukuthi ushembe wayikhuluma ngale ngalaba abantu abangaka abawumhlaba abagcwele la ngale kwethuna-ke abantu abagcwele la awubali iy'mele zakho ngamunye siyihlanganise sibona bangakanani ithina lezubanga ngey'mele zekhanda lakho ngamunye esibongweni sakini njengabo babangenayo nje siyabanxusa ukuthi bangabe sayigula manje iy'mele zakho bangabe sayilengise ngekhanda labo ngoba badilizoyise neyisemkhulu nomndeni nqange mayifuna ukuza kuwe ezokuphephisa ufika ikhanda iy'nwele zingekho kanti iy'nwele kulelizwe lamthanezi avesi zingahliswa zingadilizwa ngoba babazi abantu bakulelizwe ukuthi ey'nweleni lakuhlala khona oyihlo noyihlo omkhulu bakho bahlale ey'nweleni oyihlo noyihlo omkhulu umndeni nqange mayeza kuwe ufika ahlale lapha phezulu ey'nweleni ngoba indawo ehlambulukile akuthinti muntu akekho umuntu uyekhanda babo ukhona umuntu uyekhanda lakho kodwa la ehlobo bangabambelele nomanje mayisemusho bambelele ehlobo bese bethi awu wenzani umuntu kwazana bambelela kuthini basebecela kumndeni nqange wathi umndeni nqange awusebethatha indaweni ngoba phela amadoda ayesembathe amahlobo wathi kulungile zomkhuphulela ey'nweleni zohlala ey'nweleni manje nathi sohlala ey'nweleni kanye nani masifika phakathi komadodana namadodakazini ngoba lana emahlombe sekuyindawo yokuzimelela umngeni kusho iNkosi yamaNazaretha manje into efikile buhlungu laba bantu njengoba thina siyindlu yabo umzimba wena nami isiqu sakho sesiphenduke manje umzimba noma indlu yokuhlala imphefumulo yabazali bakho ngoba abasazazi idumo zabo idumo zabo zadliwa impethu nethuthwana ngoba sabagqile emhlabathini imphefumulo ayigqibeli iyayaluza mayingadlulanga ethuneni iyayaluza ifuna indawo la izongena khona icashe bese ngena phakathi kwami nawe inkinga ngoba nemithwalo yabo esindayo uzoyizwa bekhuluma ngayo abantwana babantu sesizobabhedela abantwana babantu sidilesele uNkulunkulu abaphilisa bonke abantu abaphumayo enkalweni kaNkulunkulu eJudiya abavulela uNkulunkulu engozini amen abaye emathempelini aseduze nabo
uNkulunkulu mabemdumisa abalalele amen abeza lapho kale phefumulo bezophendla isikhula bephezela imindeni yabo ukuthi ingene phakathi kwaloya muzi uNkulunkulu awakhayo umfula okuthetha amacala nokudiliza izolo namacala abeza la uNkulunkulu sicela bavikele amen leli thuba lesinikeza abantwana abantu abasuka enkalo ngenkalo abathunywe uNkulunkulu phakathi kwemvelo abezithabile bayiphasekile la emqaleni izingane sipase bakwethu la emqaleni sonke amen ngoba sihamba nemindeni yethu sihamba namakhosi sihamba nabantu abakhulu bamhlonipha uNkulunkulu nqani bamhlonipha uNkulunkulu nqani bayambona leli thuba bazondlela abantwana babantu abaphunywe inhlanhla yokuthi uNkulunkulu abavakashele ebuthongweni belele abavezela imihlangano nemindeni uShembe uyayivusa athi abantu okhulume ngalendlela ukuthi yini leya esiyeke emhlabeni kunuswa abantu abazosukuma badlulisa inkulumo ukuthi njengoba la ekhaya imphefumulo bathunywe ubani hayi lozwe ngami mina ngisenyameni sikhuluma ngemindeni ephuma ethuneni yasithuma phakathi komuzi ukuze kuzwe nalo ongangakezwa nami ngikwazi ukusukuma akusho ukuthi sonke sophiwa kanye kanye mhlawumbe ngaphiwa abantu ababili namhlanje singaphiwa sonke ukuthi uNkulunkulu asivezele imfihlakalo yakhe lemindeni ingasithumi ukuthi ikhulume ngoba imindeni mayivuke ethuneni isuke ithuma uShembe ukuthi vukani khulumani phezu kwabantwana bethu mayibonge inkosi asikhuluma nabo abantu bayakumajike lapha emagumeni akho umajike lapha emakhosombeni lapha wahihiza wenza yonke into wabhonga wenza yonke abese kutshela indaba sisho ngabukula konke lokho okudinga ukuthi size ekhaya emphefumulo uzogeza lawo mathongo njalo bayeka abantu ukukhuphuka bathi ukukhuphuka kushula bayeka ukukhuphuka umuntu esavuka kanjalo usuke engakadluli ethuneni lo muntu usuke enganeme kwethuba wathi uShembe abantu mabeza kithi bayofika ngebonakaliso nangamaphupho ngoyiphatha kahle indlela yako uze uJehova ngathini ukuza kuwe ngephupho Joseph abaleka la manje eJerusalem amazobusa inkosi enewanya obaleka uJoseph wazala umsindisi endlini kaIsrael wasuka uNkulunkulu wagijima intombi umama wasiyona lapho umusiyona wesele wathi mntanami kunomuzi ngubekile lapho naqadile ematabelweni hamba utshela inkosi ingayezulu ukuthi lo muzi uzubekile lapho ngephupho nangesibonakaliso njengokubona uNazaretha amile nje wasekelwa uNkulunkulu ngesibonakaliso ethumela umuntu ongalona ngeNazaretha mayibonge inkosi abantu besekhaya bethi lo muzi ukhulunywa amaphupho kodwa mayesehluphelile uhamba emajefu kamphuphele manje ala thule intombazane ezelingane ezo-100 egcineni ithi siyisangoma sihambe seyibona siyoguqilana kuthiwa amakhosi alalavuka kuphela mayesethi uNkulunkulu abantu bami ngibavusile abalele ukuthi nomhlaba bazoyikhumela phakathi kwethu siyaphila futhi lokho sengathi uNkulunkulu angabakhulu abantu ngomqondo uNkulunkulu uyasazi lesi sikhathi usakhe uwakhe ngamasibomlo uzobazi ukuthi ezweni seyiningi imkilingwana akasekho umuntu odakaboni bonke abantu bayabona emhlabeni abanye bahamba bayele oMozambique bayekupawula ngiyona zabo lesethi uyabona umuntu asibonele ngeyilwane uShembe ngasikhalima abantu ukuthi uzodosela abazalwane bazomtshela iqiniso nawo sela manje babevuka bangavukile izithixo zabo bazothi hamba nazikho amazama umphathele nazikho amazama wenza umsebenzi wami uqile lokho ungavumi lokho mtshela usemzwile khokho ngoba ngumphilise esibonakalisweni nasephutsheni izwile kodwa ngicela khokho uvume ngosekhala emphefumulo uyothula lezi nkomo zakho ugezwe uhlanjululwe amen ube umuntu mayibonge inkosi abantu qala emandulo babethiwa abantu ngoba babengamoni umuntu makuthiwa umuntu ngowasibantwana umuntu ophilayo babengamoni uNkulunkulu nabo kuthiwa abangoni bangamoni ngalutho umlwenqaba babehlambulule bayingcwele nabo kuthiwa abangoni ukuthi abangoni kwasekuhlala abantu bethatha intshonalanga nempumalanga behlukana ngale behlukana ngale kweqomo ngalekho wasephambili eyiningi kwakhona abantu bangoni labantungwa kodwa kwakuyindlela yodwa yonke abangoni indlela isholo
mayongozi America neAfrika ihamba uNkulunkulu isabalalisa ihamba ifuna izifenyo ezihle ngoba yayiphiwisisile inemfuyo nenhlabathi ebaphila uNkulunkulu ibavume ngakho sifana nenhlabathi ibala lethu ngoba sasibongenqa namhlanje inhlabathi yesifakungcona uzwela kanjani umhlabathi ungakhiphi ukhipha izinto eziphilayo ngoba sesawungcolisa umhlabathi Lelithuba bezonika abantwana abantu umuntu masufika imbombo uyayeka ukuhlabelela abese ngene egabeni siyacela abantu mabekhuluma Nkosi yami umuntu angangandi futhi umuntu angale ukuthi ngahamba ngajika ngagibela ngeke sihlokweni zendaba ukuthi lokhu nayekhala emphefumulo uthumele indlela yakutheni umbenqanga utheni uyazi lezulu lezikho zakhe zonke zasezulwini izikho zonyazi umqalo wendlela ilanga lokukhanya ngezulu uthumele Nkosi zakhe mayongozi izikho zonyazi izona ezizokuthuma malithani izona ezokhuluma nawo nabalile kuzoba abahlanu ngapha uNkasuthi abahlanu eMjabulweni nakuthi abayephese noma ubani usuke enkosini mayikhona inkosi noma induna noma umfundisi noma umvangeli noma umshumayeli lokho abathunyiweyo labo abathunyiweyo ukufakaza ngomsebenzi kaShemhlongo sinkomo yakho sisazobuye sithole ithola ngoba manje safuna ukwazi yini umsebenzi lokuzushemba wawulethele emhlabeni sikwazi lokho ukuze sisukume wena ongaphuwanga ukukhumbula cela manje ngomthandazo uNkosi ngiphindele ehlambile bengakhuluma abantu cela ungivulele incwadi yokuthi ngicela ungivulele incwadi amazwi ahlambile 18 verse 13 18 verse 13 ithina kuphela awuthile khona ngicela thina singaphuwanga ekhaya amazwi ahlambile ophendula indaba awuyibani lo manje 18 verse 13 ba ophendula indaba engakayizo ophendula indaba engakayizo fana nami nawe ubula nehlazo uthi yini yona le ekhuluma ngala bekhale emphefumulo uphendula indaba ongakayizwa bawethi masebekuthanda yoyisho unkulu bakuphephetha bakulamehla besuke kunyekozelo sawa nje uthi ngawuthuka lo muzi ungakwenzi lokho jonge ififima inhliziyo yomuntu oqondileyo ufana nami nawe uyazuzu wazi ukuthi ujulele ngoba akayiqondilele uthule nendlela ehambileyo iyafunwa owehlela abakusiphathi inhliziyo yamaqondileyo iyafuna ukwazi nendlela emaqondileyo ifuna ukwazi usuzofuna ukwazi manje kambe yini enziwe uzoza abantu bexoxela awulapho babasonfulana izindebe zisiwula umuntu oyisula manjiya njengomanjiya zengele kanini ngeke kanisa vimba abantu lapha kwikhoteleza abantu abathi bayahlanya leyo nto nomlomo wakhe uyabiza imvimbo uyayivimbela yena uqobo lwakhe uyabiza imvimbo umema imvimbo yakho ngoba mase kuvuka kwakho wahamba ethatha wagcina ekhanda abafana lapha ekhaya wababeka mayesefile labo bafana behlupha amadodakazi lapha ekhaya labo bafana behlupha omama lapha ekhaya kuphuma iziso iy'lwane zakhanti kwakho kwamandulo uma usuzwile uzoza kanjani uNkulunkulu kade umthuka umuntu oyisuka njengomajiya uyayichitha uchitha impilo yakho nezindebe zakho ukuba umgili wena ekhandela umgile musa ukukhuluma into uma ungayiqondi thuna isho ngani Inkosi yamaNazaretha ithi thuna uma kuyinto engasile thuna azayiphendula uNkulunkulu ukuthi into yasesihogweni uyobona ukuyishabalalisa uNkulunkulu ayilwise uphele yonke into wena thuna ngoba umuntu waziyo unyazi mayongozi lelithuba lesinika abantwana abantu yazi khona abantu abadala angakazi ukugijimizela emva kwethu mawulapho okhona usukhuliwe ngasabanzi ukugijimiza empupeni hlabelela soletha kumbombo kodwa abantu bayanxusa ukuthi babe ngapha noma umuntu baletha abafole lapha omama laba bangathi kuwo abafake ufotin bafole ngaphambili landelo dadewethu nemuva
kulabo abaphiwe inhlanhla noma ngabe kuthiwa umathi ingubo noma umathile ingubo mayikonkosi lapha abantu umuntu mayisoma uyazisho ngosibandana basibandana ngamezweni elukuthi ngaphansi kwenkosi usibandana uphele ngaphansi kwenkosi ashisongoza uphele hayi amathembe nabashumayela nayo yonke amakhosi ushembeze kuwo mayikonkosi sikamamazo amazo basila elithiwa esangedwa uma bekhona uma bengekho abantu sonikeza abashumayela nabavangeli basokele amen ukhona abashiya imbuzi emotweni lapho phesheya siyanxusa ukuthi bahambe bayikhiphe imbuzi bayobophela lapho ukuze nqamule zingahlali emotweni imbuzi amen ukubongwa Ingekhe inkosi enkulu yaseSpeyini yasami. Ndingelele abagqwetha benkosi. Ngegama likaSami. Umvangeli uzololo eBergville phansi kwentaba zokahlamba ebukhosini bakwahlobana. Ngiyabonga bobaba umsebenzi omkhulu esenzela wona lapha ekhaya kodwa kufanele ngabe ngithinta izihloko zonke ngoba namhlanje usuku ingalo lapha ekhaya ukuqoqa umndeni amen kodwa-ke ngiyingane ngesaba angikhulume lokhu okufike okugcina kulandelana igaba ngezigaba inkonkosi ngesabatha kuzosambe yisonto emva komthandazo ka4 ngikhonjisa umgido omkhulu ngaphakathi kwekhaya ushaye nomgidi kodwa indaba ithi hayi akukakusile usuku lomsebenzi umsebenzi weviki elizayo basho leviki ayibonkosi amen ngiyafisa obaba bangeluleke kwabancane ngesikhathi uhlanganiswa achaza singafuna ukuvula kahle ngisasembetheni uma sewuhlanganiswa nomgidi ngoba ngathi wawolayini ababili mase uhlanganiswa ithi indaba nalu unyazi luzobusisa lomgidi ayibonkosi amen sengiphuma nensizwe entathu ngihayi kwafutha siphuthume emzini osezansi siyothatha isithole senkomo esimpofu usheba kangena emzini umuntu engemoka la inkonkosi amen bathiwa baba usheba kaphusha kodwa uyabona ngiyafisa ngoba ngididekile ekhanda ngoba le nkomo engikhuluma ngayikho bantwana benkosi ilokho nje ngicela ukwehlela ngezansi ngoba lidi ibanga esesilihambile njengoba sekunamhlanje amen amen ngibingelele egameni elihle lonyazi bangcwele lo khulumayo umfundisi umteshana ohlophothumeza kamyeni osamele ngiqhamuka ezweni la noma edolobheni laseHadinge ezweni lenkosi yakwaMaqhi amen lemnceleni we-Eastern Cape ngithi ngokuthola kwami lethuba bangcwele benkosi nami angivele ngiphakame mase ngifikile kule ndawo ngikhulume nami ukuthi ke umshumayeli sixoxe indaba ukuthi siboneni ukuze sibe la nami ngiwomunye la njengoba ngikhona ekuthe ngoDisemba sizoya kuJanuary ngabona abantu bakithi abahamba kabuhlungu behamba ngezingozi ngokulimazana nangokubulawa abantu ngezandla nababenqunyiwe nje emakhanda bekwalapha kube sisolane sodwa singumndeni ngabuka lento ngase ngithi ngizoya ngonikela ebuhleni
ngibalamle ngoba ngangiyazi ingxabano yomndeni uma sengifike ebuhleni kungoJanuwari ngithi ngizonikela entabeni ke eKenani ngalala ke kwangolesine sithi ngaba kuzobingelelwa intaba ngolesihlanu intaba kanti izobingelelwa ngesonto mangilala ngolesine sengibona futhi umuzi noma indlu emhlophe le ekhona enibonayo nani bangcwele sengibona yona ke kuphithisela abantu abaningi njengoba nibaningi nje nani kugcwele abantu lana ngisengibuza unkosikazi wakithi kwaqala abantu la ekhaya ngathi kusekhaya la Inkosi ubona iphindle baba mase ngifika la ngangibona yona le ngiyibona namanje wayibona ngisephusheni la ekhaya umphefumulo ngikoda ngangazi ukuthi ngiyona ngibona indlu le manje ngiyibonayo abantu bagcwele ngaphandle njengoba nigcwele nje kodwa babengaqokileke ngibe ngibuza unkosikazi kwaqala abantu ngathi umuzi noma ekusekhaya lami ngisemhlanganweni kwasekugcwala abantu la ekhaya uthi unkosikazi angazi indodakazi umbali kunendodakazi yami ke ewumbali esempangeni njengamanje ngokutohoza hayi ngivula umnyango mangivula umnyango kugcwele abantu endlini kulendlu emhlophe enkulu kugcwele abantu endlini ngababona engibaziyo la ngaphandle obaba omncane ngababona la ngaphandle bayazula ngase ngiyaphaphama ngase ngiluxoxa kudaba lapha ngihlala ku round maseKenani namakhosi nabanye babo babaxoxa ngase ngixoxa lento engiyibonile kubeni ngifuna ukuyakonikela base bethi bona hayi khona indawo ngingayazi bantwana benkosi le ukuthi khona indawo kuthiwa ikhaya lomphefumulo bathi kunendawo ekwamasho kuthiwa ikhaya lomphefumulo phuthuma khona ngafika la ke mangifika ngafika ngathola umshumayeli uSimamani ngathi ke ngicela ukunikelela lemnikele bengifike naye ekhaya ngithi ngizonikelela ngibalamule wathi cha lana kufuna ulanda umnteni ngeke uwedwa ngakwazi ukuhlaba lomkhosi ngiyanqamulela bangcwele ngakwazi ukuhlaba lomkhosi kuwonke amahlophe emhlabeni wonke ngaze ngathinta lenkosi yakithi lapha eHomisi kwahlophe banyakaza ke bantwana benkosi mabenyakazile safika ke la ekhaya sachazelwa sabuyela emsase sifika ke manje sesizobageza njengoba sasichazeliwe ngoba ngafika la ngayibona le engangiyibona esibonakalisweni sabageza kwathiwa masibuyele emuva sabuyele emuva ke njengoba namanje sagcina sibuyele emuva kodwa engifuna ukuphakamisa okokuthi emveni kwalokho ukuthi asibuyele emuva silindele nje imiphumela bazozikhulumela kwasho la ekhaya kusho umshumayeli uMathiya lokho ekhuluma mase sisekhaya ke mina ngihlala ngesikhathi esithe nje makuqala uMeyi ngabona ibhunu lapha edolobheni umfazi webhunu lapha edolobheni ngavele kwafika umoya othi hayi ngina 72 weminyaka yokuzalwa kwafika umoya othi ake ngifese kwelibhunu ngavele ngathi hayi bo awuqashini la kuleli bhusha wathi naye lingali ibhusha ngiyadinga umuntu ozoko sinyama ngavele ngaqashwa abantwana benkosi ngaqashwa lapha okwetofo ngoba bathi angifaka isivi kwasho ukuthi anginayo isivi kwasho ukuthi angiyidingi isivi ngoba izongikhahlela ngokweminyaka wathi hayi ngizokuthatha wangithatha ngasebenza inyanga ezintathu May June ngoJuly sizovala umhlangano kwathi ngomsombuluko sengibuyela khona kwathiwa mangilethe into zami sengiyarejista amen hayi kanti izongikhahlela ikhompyutha kwathiwa hayi sikulisisa ngokusebenza kahle iminyaka inyanga ezintathu uthi umthetho kagovernment umuntu mayesebenza kahle inyanga sezintathu kudinga ukuthi simregister kodwa manje ngoba kwathunyelwe kostati la khona obasi kwathiwa hayi sizoboshwa cha ngeke sikwazi ukuthi iminyaka yakho wena uholi pension khona abantu abaphuma kuma university abe beholi eNSFAS abasayiholi manje impela usotoyitoyelwa siyaxolisa waphela kanjalo ke itoho engangiliphiwe ngokuza kwami la ekhaya lomphefumulo inkosi busisese nemzweni amen ahambisani lezizindaba
kancane kalisusi asethele lo bese phakama eqala zongemba wakho zongemba wakho iyamkhetha umuntu wasehlema amaNazaretha uNyazi phezulu. Amen. Lo okhulumayo inkosana lo esho ngaphansi kwenkosi uNtangana. Amen. Amen. MaNazaretha ngizoqondisa kakhulu izizwe nawo dadewethu le ndaba yami ngifuna igqeke kakhulu la bafowethu umuntu osePine Town osemlazi ulawa mashu osentuzulu osenande insizwa zakithi nalo dadewethu ngoba ikhala emphefumulo lilanje egcekeni ukuthi basi dlule emhlabeni imndeni yakithi mayiboshwe esogwini somlilo thina uzoqala ngathi ngaphansi kubasha umlilo bese kuyimakusha abangaphezulu ngeke ngakhathazeka kakhulu la umndeni wasekhaya ngithi ngiyawuncenga ngasize la ungafuni ngathi ngakhuluma nobaba uMshumayeli uMajiya nobaba uSimamanga ubaba uMajiya wangibuza into eyodwa wathi mawudrive imoto la emotweni yaqathulwana kuyabhenywa kuyaphuzwa wena driver uthi ngiyayilisa imoto nami ngifuna uqabula ngibheme ngiphuze na ngathi mina cha baba uyoqhubeke udrive wathi phowenza ngola phowenza akuqhubeke ngani ngathi ngibheke uSimamanga wangichitha ngezandla zombili naye waqhubeka ayi ngase ngafikelwa isibili ke safika la kulezi nyanga lezidlule ngibheke uhamba masifika la sinikela kwaphelisa wanyana ngabona amasele etshotshini inkomo ebusuku uyezi sibonakalisweni kwadlula lapho ngabona ngathi ngiyofuna umsebenzi ngithethe isikhwama mase sengifuna indawo la ngizohlala khona yokuqasha bese kuqhamuke insizwa khona sibona ukuthi hayi nayo indawo yokuqasha la bonke abangenazo indawo zokuhlala bahlala kuleyana mangithi ngiyafika kulendlu into engasuka la eThekwini mawula idlule kaBhethe kodwa sengibona manje ngomqondo ukuthi hayi kwakuyikhala emphefumulo mangena la engizoqasha khona ngifika abantu balele nga2 kwi-floor mangimile la eminyango intombazana nomfana bevusa amakhanda balele ndawonye bethi hayi wena nasi yakho indawo la uzolala khona oh kanti le ndawo qashwa wena kunjani kuthi kudlule lapho ngolunye usuku olulandelayo ngiboneke manje sengiyila ekhaya emphefumulo kunezangoma olokhwazana zigqoke amabhaya abovu zigobe ibovu emzimbeni bese qhamuka uMajiya uthi uyabona lawa maselo owawabona ngithi mina baba uthi awakini nayintshontshe abantu bakini ababetshontshe inkomo lapho uthi uyababona labo bafice ngenkathi yofesa kwathiwa ngena phakathi wabafica bonke uthi hayi abakini ushembe uhambe bakhiphe yabona ezangoma uyibonayo ngithi mina ngiyayibona baba uthi uhambe bakhipha yonke indawo kwathi kusuka lapho kwadlula isikhashana ngalala la ekhaya futhi la ekhaya lemphefumulo mangilele la kwanendoda ekulisa icala bekulisa icala lendoda khona lembese ehocelembe ebhawusiphathwa amashane sike sibona lapho TV uDS evinga ngayo inyama enkulu lokuzana nofish lendoda iphethe umbeso ngayo yavele abantu beqeda ukuyikulisa indoda lecala yavele athi caphu bayaza abakebelini yavele athi caphu ubuni yathi hep wasala sekuyimbomo la phakathi kwamathanga hawu lo muntu kwadlula isikhathi okungiletha ukuthi ngize ngizokhuluma la bafowethu uqwashisa ukuthi bafowethu njengoba baba bathi mamndeni ungavuli sukuma uzogibela ngendlela enzungwini nje ngibona umama esibonakalisweni efike emaqaleni mina ngokuthi uma usadlule emhlabeni ufika emaqaleni mina ngokuthi mangisadidekile ngithi awumama wamfishana engakangiphenduli ngisambuka sengithi ngiyabuka ekhaya kuyangcwatshwa futhi ngathi ngcwatshwa yena kungcwatshwa la bese kuqhamuka intombazane nje kuqhamama ithi le ntombazane hawu mina ngizalwa uMashezi ithi hawu mama uMashezi ubuyile ekuthwetulweni umama
wathi ehleli nje wawonhlangothi bathaba bekhona wathi umpushelana usuku lokuqala ngohlangothi wayesibhedlela ngolwesithathu wadlula emhlabeni mangitshela udade wakwamama abalamana naye uthi cha lento esho mfana wami udadewethu nomumzi eGoli ukhiza wathi nje phela isolo wangifonela wathi ungayitsheli ngane yakhe uyithatheni uthwethuliwe uthi lento ekhulumayo ngiyayifakazela manje bafowethu ngiyacela insizwa zakithi noqondisa ninakhulu nani kodadewethu obaba abashumayeli la ngisho bengakhuluma bezibekhiqiza amagwebu singasoli singenzi lutho phela silalele senze baboshiwe abantu bethu Nkosi kuselizwe amen kancane nje uShumayeli ba umadina baba uba ubeka segoqile sesozakona ngiyakhetha uNdabulethu ngicela ngesikhathi lo umdluli okhuluma indaba zakhe bamsizwe baba selupha isizwe baba abantu bamakude bafuna ukuzwa balapha egcineni lo yonke izwi lakho lokuthethisa ngalo inkomo ngaze emasimini lo okhulumako owasethutuwe umdluli Sibongo uloke khuluma ukufunda umthandazo wesabatha umshumayeli wakhona le ngakithi bantwana basedluleni ngibona imhlolo engizoyibona bengiya eJudiya mina uqhamuka nje inkosana hayi masambe mfowethu eJudiya ngithi ngiyavuma ukuthi kulungile bantwana basedlula ukudideka ngesikhathi lelo ndodo bale ngapha nangapha sile entabeni zaselombo ngesikhathi senkosi ulangaphuma sokho masombazi inkungu kukhanyisa nozabantu abanye abantu emhlabeni bathi hayi uJesu azange afike kulelizwe hayi iphutha lelo wafika uJesu la angusakaze lokho babuze amanye amadoda babuza ulangaphuma sokho uthi athi la madoda khona igube ikhala lapha bakhongelwandle sizobuza Nkosi yamakhosi zishawubani yasihlela inkungu mahlombe bengijwayele ukuhamba nomfana wenkosi umuntu omuhle ngaleso sikhathi khuluma ngento endala kodwa kufika kwami izolo bengiqala ukuza kulomuzi ngokukanti indaba yalendlu le uma ngifika la siza ngemoto uthi lo omncane hayi ngicela ukube ufunda lo kwabhesa ngikwazi umthetho wami isikhathi ngihlala eGoli umthetho wami ngikukhulumiswana manje unosolidideke hawu uthi mama ngase ukhosile ekhaya ufuna ukulapha yebo uma ngithi ngilapha ngithi babungani ngisaphi kade ngikhuluma into yangolehlala izolo ngithi ngiyafika lapho kuqhamuka umuntu akizwe nje lithi hayi kule eJerusalema wena kanti kuphi eJerusalema ngifihla amehlo ngibuka lendlu le ayi indawo phela ngaze fika ube umqondo wami la ngiyazi nokuyazi le ndawo kodwa lelizwe ngithi kuseJerusalema lapho yakhona amen mangifika lapho kaze sithi into ukudla ngithengile ngoba uzohamba uyasebenza usemsebenzi namhlanje manje ngibonga nangu lo obephethe inkomo uthe uyangivela phezulu bethi ndoda nomtheleli uthi bamncane hayi wena uhamba nami wena ngiyalemsela ukuthi ngicela ukuhamba nawe nathi ulungile bantwana ngikhuluma indaba kahle kodwa ngizothi wayithunga ngabamba isikhathi ngokuthi bantu nabo yacabanga hawu mamthini lapha ngithi ngibhekele izokhuluma phela ngibona indlu le ngithi awomncane athi ngisapho wena uthi hayi size ekhaya emphefumulo sokukhona la bese siyasenza ihlise impahla hambe sekubula imoto efika mala siyahlisa manje ngize enkingeni yami ngithi hayi ngihamba ngendaba kakhokho wami owafele empini
kanti yabona kunjani iyagida lento bathi hayi uzolungiselela abantwakini basendulo abahamba endulo hayi lokho angazi namkhokho kodwa abantu abandlula abahamba endulo sikwayo ayinqamla phakathi ngolungisela osikwayo nalo sikwayo kathi ngumthatha phakathi bantwana basezulwini indaba kaShembe ngirathi ihlabathi senimela ngathamba bomncane manje le ndaba ngithatha phakathi uthula ngaphuma sonke lezi inkukhu madoda ndobuzoba nabashaya igubhu la bathi yithi thina boshe uthi luthu ula ngaphuma sonke yithi naboshe besisuka eJerusalema ifuna ukufana le ndaba le siphelele zoUjesu kodwa manje isibulo lethe sawena kulo yileli usho endabeni zaseNombo abangapha bazokwazi khona abathi iNombo olwandle bathi isodwana bay ngesilungu uthi thina bashembe saphuma la siphelele zoUjesu wathi ngala indaba enkulu le amen ngesikhathi ula ngaphuma sonke wabhabhatisa phela masonke wenza ihlobo lapentanda uyafika umadoda ngalesikhathi abantu bebengabhabhatiso bemthini ingane zakusiswa kodwa umahlobo ngumwathi mayifika lapentanda wathi makanda bafundiswa kudala ukhona ababazi yabona ngazi kahle umakanda umalungu wami umbuyazi uthi-ke dlangisa sithe funa iy'ngane zabafana bezilako 10-11 years uthi hayi ngithe bona funa iy'ngane basazi abantu abadala wathi madlala cha ulingesezulwini ngeke ngikwazi ukukhuluma bavele bayisisela nje lapha abantu uthi lalelani-ke bayeke batala uzogcina ngabo labadala cela uzobhabhatisa lezi y'ngane ngoba ngaleso sikhathi oShembe bobesebabaningi kakhulu usitulwana sasezulwini madoda manje mangifika lapha lo muzi singadideka ngithola ukuthi manje bathi ngisuke eJerusalema angazibuphi kangaze ngifike eJerusalema bengihamba wonke amazwe laba ngihamba wonke amazwe kulawa lapho ngibela ngicela ngaseNigeria koGhana kuphi ngiyazi mina bengihamba ngamatraki lamakhulu ngaleso sikhathi apartheid Israel wanamata ukulu mjigala kumo Ghana Malawi usuka lapha is 3,900 kilometers usuka la eJohannesburg uyalena Malawi bathi bathola siyathanda wena ngoba awulalo likhathile wena uthatha mhlawumbe 2 days weMalawi bengishesha ngetruck bathi wena siyathanda nalezo madama zakho into siyakhula uvaleka nemali zami kanjani iyacabanga ukuthi ayangendlela ekhaya emphefumulo uzokhatheka amafindo abo phekile bantwana bakho alikho ilizwe kungalase around Africa baba ngabe ngikhona usitwana ngamanye amaqondo uzofida ngiyabona uhamba ngijiro noma ngijiro hambe phansi mboko akuzathi ikhokhela ubaba lapho ukuthi bone inhloso ukuthi yakuphi ngizile ukukhuluma ekseni kwasekwenzakalani ukuze ithole usuza la bengithi ngiyale eJudea ngithe manje le enkatha zemini ngithi ukuthama nje indlela lokukhuluma ephakathi esifumuni sakini bathi yewe sicela noma kucabanga ukuthi uyakhona ekhaya emphefumulo angaze ngitshele umuntu manje umuntu engingasonga yabo uthelezi lokufuna ubhedeshe kuthela ngathi ngicela ukuyekhala emphefumulo ngingathi abantu abamlapho basaya khona ngicela ukuhamba nabo kodwa hayi khuluma nabantu abamlapho ngakhuluma nokuthelezi kwavele khona lapho emini wafuna umncane odewe ngiyakufuna wena ngicela ukuhamba nawe ndodana ngiyale ngaseThekwini ekhaya lemphefumulo usuke bamlapho ukuthi ungasayi lapho uzohamba nami siyabonga baba ngicela ukunikeza nabo angibingelele amanazaretha wonke angaphakathi ethempelini ngibingelele umshumayeli wethu uMajiya bonke nje abakhona
Ngicela bamsize baba ungadina nje baba usamsuzana. Yebo baba. Baba ngitambulelele bonke abasethempelini lamaNazaretha ngaphakathi ethempelini. Nokhulumayo indulu umncwane basesigodini saseBhundu kwaBhidla phansi kwamahwa. La-ke ngitambulisa ukuthi ezinsukwini ezidlulile zake safika sikhamba nenkosi yakaBhidla. La safika khona kwakade kushunyayelwa la kunobaba uMajiya. Angihlaba amazwi akhe mayekhuluma ngabantu abashona ezikhathini zezimpi zokushaka. Nabantu abashona mhlawumbe babephathe izikhwama ezingalungile ney'ngane zashona ngokuphuphuma kwezisu nalabo abashona bengezwele. Kwaba esesiluleka ngokuthi mhlawumbe masifuna ukulungisa izinto enjenganalezo asithintane nemindeni yethu sikwazi ukuthi sisondele sizobahlenga ngendlela efanele sizobahlenga ngayo. Namhlanje nake siqonde ngqo uba nemasila sithe masihlangana somndeni sabonisana ngibonge nje nomndeni wakithi ngibonge nje nomndeni wakithi kaMncwane ngoba sithe masikhuluma sezwane ezizofika la. Konke-ke sikuphethe obekufanele size nabo ukuzohlenga umndeni wakithi kaMncwabe ehlose yethu esiqondene nokuthi siqondise inkosi kaMncwabe sonke ukuthi namhlanje masigene la ngaphakathi sikilineke nababethakatha nababefune ezimpini zakoshaka namhlanje sisize inkosi yamaNazaretha siphumela ngobehlengekile. Siyabonga. Okhulumayo uJaheli waseKelenscopo emakhabeleni siphethwe inkosi uDlomo. Kusho ukuthi mhla ka-14 sasogeza imindeni yakithi ekandawonye. Sathi masesiyigezile la sasuka sayimseni zoshiya imbuzi. Ngathi masengilele ngesonto ebusuku kwafika isibonakaliso ngababona behuba kakhulu benyuka ngomgwaqo oyekhaya. Benyuka kodwa manje obabona endaweni engakhaya ngasho ukuthi angibabona abantu laba bekhuphuka benyuka njalo engambona kahle udadewethu uKhozi impela kaza kakhuluma nathi Khozi asinyukeni sizothathana phezulu. Lapha sanyuka nabo kodwa sithe masesingakafika ekhaya ngase singaphaphama nkethi uNkulunkulu sekuphamela unyazi lezulu lungisiza lapho lungigezele bona baphume esigodini sosizi bahambe ekhanyeni. Ngekhethi inkosi enkulu yasePhalamende. Igama lami nguNomhlangano Khumalo. Ngisuke eNyukhasela. Ngicela abantu baphakamise izwi inkosi yami. Ngazi abantu bathanda ukusondela empopheni kodwa bengasafuni ukukhuluma. Phakamise izwi lakho. Igama lami nguNomhlangano Khumalo, ngisuke endaweni yaseNyukhasela kodwa ngiseMaritzburg ngokufunda. Ukusekwa namhlanje ngibe nephupho. Ngiphupha engathi bathi asiphumeni siyohlangabezana nolunyazi lezulu liyaqhamuka ngemoto ikade imnyama. Ngiphume nami ngihambe ngiyohlangabeza bese sekuthiwa asiphumeni masishane sihambeni siyophaka. Manje mangifika la ngaphakathi ngizwe intshumayelo ikhuluma ukuthi kuba unyazi lasho ukuthi abantu babaphiwe ukudla. Sengisukumiswa yilokho kanti nayizolo ngumuntu osabheka amatoho ngoba bengisafunda. Ngithi ngiyahamba ngiya kwenye indawo ngafakele khona ama-CV. Ngiyobuza ukuthi kuqhubeka kanjani ngoba babethe bayamdinga umuntu. Mangifika babele bathi hawu Bridget usufikile. Ayiwoza sihlale phansi senze i-interview. Sizozama ukubiza ngosomluko bese ngibele ngiyamangala ukuthi hawu wenzeka kanjani. Kanti namhlanje ngizokuba nalesibonakaliso ukuthi ngomhla ka-4 ku-October kwakuzofika unyazi endaweni yaseMaritzburg ngisekhaya eNyukhasela. Nakhona ngavuka nephupho engathi ngihamba ngigibela amahashi sihamba segijima siyobona ubaba unyazi. Mangithi mangifika la esasifanele elalukhona unyazi lisendaweni mangithi ngiyabheka nazo lezi ndlu lalisendaweni engaphakathi ngaphakathi endaweni ebiyelwe emhlophe. Ngithi mina kula bese sihamba lapho ngamahashi. Hayi mina ngeke ngize ngihambe mangabe ngibona inkosi kuyobe kulungile. Manje inkosi yayivalwe omama laba beyiphikeza iminyama.
angize ngicela ukukhuluma nabo ngithi sicela beqhele kancane nje mangibona inkosi bese bathi mama hayi awukwazi ukumbona sisabhizi ngaphakathi sikhuluma udaba lapho azange ngisakhona ukuphumelela ngiye eMaritzburg ukuthi ukwahlekisa ukubhala ngizohamba ngiye khona ngakhetha inkosi ngiyazizwa igama lami nguNtomfuthi Ngwavilakazi ngendele kwamajona eBizana Eastern Cape uhlala ngihlala enyuvesi eNamatoho kahle umntwana ozalelwe komalume imvelaphi yabo bavela amaphulunge otimate ngokuzoma ixoxela ngoba thina sihlakaniphe sebehlala la kwelamaqadi nalapho abadala baphelele khona uthe kulisobatha endlini kathathu lelo ngoba ngavukane ngangila enkonkonzweni esikhumuzweni ngihleli lapha emumva uthe sangilele ebusuku kungathi ngisekhaya bese kufika ubaba wabantwana athi maze asambe khona la kunomcimbi khona nasi usimayo ukudla kusemotweni mangithi ngiyaqubulunga amazamba nempuphi amazamba ngivela sazi achithele phansi ngikuthe kule moto khona abantu abaningi ahamba nabo i-twin cam imvela mhlophe kodwa hhayi imoto esinayo imnyama i-private hayi singene nalabanye basekhaya abaningafika phakathi baziphuzela indlela esimanga abanye abazi ishi ihambe imoto kule ndawo hamba kuyona kungathi indawo esemakhaya umgwaqo usemakhaya ngoba akunayo imizi kuney'hlahla nje namahlathi masifika kule ndawo iphezulu bese siyefika mangibuka ngithi mayimbo noma uzokhula ngaka wakhiwe emfuleni bahlala kanjani emfuleni ngithi ngiyaluza hayi ngibona umfulo nje wonke hayi ngesabi mase hayi kulithi izwi yehlukani iqale kule ngathi mangabe sofika kulo mfulo khona indlu engiqale ngene kuyona mangabe sifika sengena abantu abesihamba ngabo mangithi gaga ngibona inkosi yamanuzarethoshondinesilezo angithula mase ngihlehlela ngathi omunye umuntu uhlehtelani ngoba ngikhona lasefika khona mase ngiyaguruka ngihlakazela amadolo ngibe ngabo mase abantu bangena babephuzile sasihamba nabo bamile bazenzela noma yini phambi kwenkosi mase ngithi ngenhliziyo hayibo ngoba inkosi nje lena benza kanje manga benza kanje mase inkosi yabaqhela ihlele endaweni engathi iyikhawushi inkosi yami uyazi ngibusisa yilo phela kodwa lugoqela ibhulukwe kungathi belisebenza mase sondele ehlikihlela abantu ekhanda ekhuluma nabo abanye bakitaze behleka uma besondela-ke kodwa ngibezwa ukuthi bathini nenkosi angizwa ukuthi ithini kubona kodwa bona bayazwana mase kusuka omunye udadewethu athi makasibanibani inkosi ithi icala amanzi mase ngiqalaza abantu athi hayi sishobule mase ngiphuma ngiyaqalaza angiboni makhelwane ngibona imuzi la ngezenza umfuno ezithabathaba kodwa la yikhala emphefumulo ngithi ngangibona ngoba ikhala emphefumulo kodwa ngivela ngendlela eningi ehlukene mangabe ngiqalaza inkosazana ngoba ngiyibona nasekheni amakhosazana asondele eduze kwenkosi ngifuna ukatshela ukuthi inkosi icala amanzi okuphuza hayi angiboni muntu mase ngibona inkomisha yinebele inamanzi hayi ngize nayo mase nginika abantu bathi hayi hamba uyinikeze wena inkosi mase ngiza kanje mase imukele inkosi mase iphuze mase ngathathela amanzi la ey'nyaweni mase ngikhumbula lesikhathi bangona yisona engangisigqokile ngesabatha ngikhona inkosi mingekho ngoyisiqu isuke ikhona mase ngisigoqa lesikhafu ngisondezandla mase sithi inkosi ngiphaba ngesandla mase ngisula ley'nyawo mase ngisifaka ngaphansi kwey'nyawo mase ngiyahlehla ikhuleke ikhuluma nabantu ikhuluma kungathi abancane lento ehlala ishoba umshuna majethi abancane ngabakitazi ngangibona khona isibonakaliso lenzakala abantu ngangingezwa ukuthi inkosi ithini bona ngoba babehleka ndayihleka mina mase ngisuka kube ngathi ngiyaphuma mengiphuma ngifuna ukubukisisa kahle lo mfundo ngifica iy'ngane la emfuleni ezinye masithi anye hawu maze siyabonga ukuba ufike lo yayazi into oyenzile yokufika la ngithi mina hayi angiyazi mengibuka le ngane umntana boqala washona ngo-2014 ngoba nabe ngiqala ukumbona esibonakalisweni ngingayazi ngibone ngathi ngifike enkonzweni la ngixoxa nomunye
kwajika umzimba wabakhalazi athi lo mama ayifuna ukumshayela ithikithi epleni ngithi mina ngishayelene nento ngizwe into ethwashana nabanye ngizwe udalula athi hayi ngiyabona inhliziyo yakho ikhathazekile hamba wenze njalo hayi ngempela nginyuke ngiye epleni ngishayele ithikithi nginikele ngibuye athi nje ngilele ebusuku ngayibona inkosi amanyazi ethatha ufuna ukubona umntwana wakho ngathi yebo wathi asamba sephela endleleni kwaqhamuka omunye umama wasikhulisa ekhaya empangeni emputhuni kwangathi uyasihamba naye mesifika sifika ethuneni labantu batshona khona ingane kodwa ulele phela ethuna kanti mesivele isho ikhanda ingane ngithi hayi bawabuyela phela futhi ikhanda ngipakade ngathi ngicishe ingane mesethi asami siqhubeka sami sifika siya endaweni engathi inhlathi khona umama uhleli nalezi ngane ezinye zingo-3 months ezinye seziyahamba ezinye ziyakhatha uphethe isiketekete selambela dalwe ekhanisa athi yabona ingane ukuthi ihlala ngithi mina athi badawela imali ngoba bazobona bakuthathe la kuzongena mina ngikhiphe ngiphume nayo ingane ihlathi ijulile ihlathi angene aphume naye ehambe mese ngisabona ukuthi baphela yiyo-ke le ngane engayifica sengiyifica kule mfula yathi mase sigezwe inkosi ngithiphi inkosi engigezile athi yiyo le lapha kangikhomba umshana unyazigezwe bese ngathi mina singene phela kule ndawo athi hayi sisalindela abanye abasagezwa ngeke size singene futhi inkosi ezosho ukuthi asingene ngithi ngisuka lapha isabancane kanjalo inkosi mase kuqhamuka omunye udadewethu athi uyafuna ukubona le mfula ngithi mina athi le mfula ujulile ngendlela esimanga futhi ungcwele kule ndawo angeni noma niyangena ngoba inina kodwa akungena sithi sihambe ngiyabona nomhosha losingena kona uqhamuka phezulu uzodlula kona mfula ujiye ukuthi lo mfula uqhamuka phezulu kushula intuthu yathi sekuseni la uqhamuka khona uyefika uyoshona izansi umfula mase ngibona umkhwanyana wabencikile edongeni lakhona ekhaya emphefumula athi lalela ukuthi kuzothiwa athi khona izinto abambuza zona ngizwe nethi ngoba-ke basakhuluma umasibambela mina ngicela uba ningivulele ungene usho kwinkosana ingaphakathi ngingaphandle mesembuza mesembuza ukuthi uney'ngane ey'ngane ayibala athi sayibhalele athi-ke isici sakho ngeke uzingene ngoba wena waphika ingane futhi leyo ngane usayiphika namanje ngithi mina hayi bo kanti leyo ngane ngiyayazi ngempela wayiphika kodwa manje useyayondla uyayithanda uyenzela yonke into ngisuka sehlike nalo sisebengikhombisa ngibona zona lezi ngane bese ziyabaleka ziyaqhubeka ngalo mfana mase kudlula lapho ngibona umkhulu ozala umavilakazi ngihamba lathi nginqamula lagcwele khona inhlawusothi ngithi hayi bo umkhulu njalo omkhulu siyajabula ngoba usubuyile ikhaya lakheki ngibika zonke iy'nkinga esibhekene zekhaya akhipha amehlo umkhulu abengithuka ngazo zinhleka ngithi hayi bo ngithukana uphathe umgqomo lo mgqomo mkhulu nezinye izinto ey'ngapha eqaleni uyathanga uhlanganisa lo mgqomo ngapha eceleni khona imkhonto ekonsa igazi uyagovuza ngithi ugovuzani mkhulu asho athi uyakwazi ufanele ukwenze lokho engahamba mina la ngihleli la angindawo ngithi kanjani ngoba mkhulu wahamba usukhonza nje athi ngikhonza ngihlela kodwa uzongibona dadewethu kababa maka ngaqeda la ngiyongena ngomkhonto ngishaya ngihlikiza nonke obhekane kovala ngehlala ngiyambona nje ngihlanganisa into eniyenza kulela khaya umuzi wami ngeke nize nenze lutho uqinisile ngempela ngabe ngisebenza kadokotela ngavele ngajikela emsebenzini ngasuka ngoba ngase ngenza i-quotation ngithi ngifuna ukwakha akakhenge ukwenza lutho asho athi ngeke nize ngilungele lutho kusekuseni ngifanele malume ngimtshele mase kufika uma ngoba uma wayengaphilanga ngimtshelele liphupho athi yazi le nto oyibonile ebusuku iyiyona ngaphambi koba siphusukela amaphumulo sizana kwakuliwa izimpi phela umkhulu wayewusibona la ekhaya kwakuthakwa iy'ntelezi futhi uyena owayethaka iy'ntelezi ngoba bakushiswa namakati kolunye usuku nje nama ngiseyintombazane laze lasha ikati etshaleni insizwa wathi ulishiseleni leli kati uba bengafuni ukuthi ulishise kanje elifaka khona lemgqomeni nezinye izinto ababeyithaka ababanga bonke obaba benza lento abaningi abazi abanye sabashona abanye basaphila nasethi iyimela lento phula ebusuku ngithi manje babenza lento athi hayi babeyiphuza mesekhala hayi ngababa mangabe besempini bakuvala ngehlala futhi nje umkhulu wakho abantu abaningi baze bahamba nabanye babaleka baye emapondweni athi kushuthi yingakho wazwa uphumendo ngapha emapondweni ngoba shuthi ufuna uzama uxolo
kusho ukuthi yiyo-ke lento lana mkhonto uyibona iconsa igazi mase eshona nomvikazi athi hayi uyakwazi ufanele ukwenze ayikho into ezokwenzeka lapha ekhaya ngeke nizelungele lutho ngiyabona umshembe ngiyazizwa ngokungikhipha ingane yami ithwetshulile angakutholi ukhulule ngiyacela bangiphe amandla ukuthi ngibalekelele nabo umndeni wakithi zokugcina lo ugogo phama besibele kuba ngiyayikhetha inkosi enkulu uNyazi Kristu zihlobo ezinhle zikaNkulunkulu mangubane lo okhulumayo wakamlambo ehluhluwe enkosini uGumede zihlobo ezinhle zokumthanda uNkulunkulu ngithi angiphakame ngibonge bengakaphakami mhlambe obaba esihamba nabo besikhona la ekhaya ngoMeyi sifikile sihamba nabo baba sizothetha amacala emndeni yethu namhlanje basithumile futhi siwumndeni sihamba nabo obaba ukuthi size sizobalanda kulolu suku kepha ngisukunyiswa ubuhlungu maNazarethe engakuzwa ekhaya kade kwenziwe umsebenzi sibonga abazali abasikhulisile saze safika singomakoti basikhulisa ekhaya ngilapha ke maNazarethe ukungadli isikhathi bekuJanuwari umsebenzi wakade ngoDisemba ngoJanuwari maNazarethe ngathi ngilele ngavele ngabona maNazarethe ingathi kuphindelwa kulomsebenzi engangikade wenziwe ekhaya ngifika ubaba omncane ukhona khona la sihamba naye wasekhaya engikubonga kakhulu ubaba omncane sengathi uyadlula uya ku-23 uhlala nomzukulu wakhe vele ekhaya ubaba omncane athi makoti bengidlula ngibeka la ingane ngoba ekhaya izokusala labo ngiya 23 bese ngiyamphendula ephusheni ngithi hayi kulungile baba omncane akasala mase ngilele ngibona sengathi sengisekhaya lakhe ubaba omncane ezansi ngibona umamncane ongasekho emhlabeni uthi umamncane hawu makoti kade nenze iphathi ngithi mina yebo mama athi hayi ingathi kungaphandle ekhaya abamncane lapha ngasemagantrini kuhlinzwa inkomo kodwa ihlinzelwe ekhaya egcekeni ihlinzelwa nje ngaphandle umyeni wami akekho ula eThekwini etohweni bese kuba sengathi ngikhuluma nabo kube sengazuthi umamncane uyangivimba ngithi mina hayi mamncane ngisayobika phela ekhaya ukuthi nakho nala ekhaya sekunomcimbi athi umamncane cha makoti mina eyami phathi ngeke yenziwe la iyowenziwe eThekwini ngakaze ngifike la ekhaya emphefumulo maNazarethe ekhaya lomphefumulo bengiqala ukufika ngoMeyi namhlanje ngifika okwesibili njengoba sesibalanda nje abasekhaya umamncane engivimba ngivele ngiphaphame lapho maNazarethe angisakwazi ukukhuluma angisakwazi ukwenza ngenhlanhla ngangawuvalile umnyango zingiswe ingane ngathi ngiyaquma zise zizongikhipha uhlangothi selishwabene lubhekele zafonela ubakwazi eThekwini wafonela ubaba omncane okuyena obenomentshisi omkhulu wathi mayifika la wafike wayizwa lento wafuthafutheka wakwenza ubaba omncane wakwenza kwaze kwazofika la ekhona njengoba sengithi bekungaba yiphuthu ukuthi njengoba selivelile leli thuba ngingakuvezi lokho ukuthi lo muzi ngangingawazi ingane zami zayifonela umshumayeli engilindele ukuthi ngiya emhlanganweni eKenani washawa umvala umshumayeli kwafika ngisho ubaba ekhaya nangu umama ngihamba naye kwafika wathi umama hawu umakoti kodwa bengaba yihlazolini kade kulomsebenzi onje la ekhaya bese kutholakala ukuthi awusekho emhlabeni manje injabulo esinayo maNazarethe njengoba sesifikile la phambi koNyazi wezulu sesibalanda siyayicelela ukuthi sengathi uShembe angasihawukela ukwazi ukuthi kuvuleke ngoba akubanga isikhathi esingakanani njengoba namhlanje sila amen bantwana bami ezweni lomhlaba bantwana benkosi enkulu yakithi ehleni maNazarethe uNyazi wezulu siyabonga leli thuba esiphiwe nqanga uba sizohlambulula abazali bethu ngoba akubikho ihlambulo ngaphesheya kwethuna ngoba amacala bawenzanga ngaphesheya kwethuna bawenze nganeno kwethuna
manje abasakwazi ukuza bezoyihlambululela bona ngoba abasabonakali izipho zabo zonke zadliwa imphefumulo entuthwane ngesikhathi sibagqiba sekuyimphefumulo yabo eyaluzayo bese iyaluza ngathi isenzise yonke imikhuba iyadabisa lento esiyizwayo ekhulunywa ngabantwana babantu ekufanele siqonde ukuthi lokhu kukhulunywa yabantwana abaphiwe inhlanhla yokuba bambulele imfihlakalo noma abathona bambulelanga kodwa azi ukuthi nakiwe nakuwe nakithi nakimi zikhona izinto ey'njenganalezi ey'khulunywa labantwana ukuthi wena uphiwanga ukuyibona ngoba sizungulela sonke imndeni izizwe nezindlu zabantu balelizwe lengabantu babuyela leli gebe lale mkhuba ekhulunywa ngayo mawuzo lethu abantu babeshisa amakati benze insizi baqothe benze imithi umkhuba kaLucifer esengenisile emhlabeni uzocelela phansi indalo kaNkulunkulu akengijwaphula kancane ngicela umyazi lwezulu singakaphethi inkonzo yasekuseni afihle umngane bami bese ngipha libe linye angikhumbuza uNkulunkulu lo wasifundisa bona omubi kwakuyindilo senkulu yasezulwini yazi yonke imfihlo yasezulwini uLucifer waphambana noNkulunkulu njengoba namanje sisekhona nathi emhlabeni siphambana noyazi malikhuluma siliphikisa ngezenzo nangokunyathela ngeenyawo imithetho yabo nangokuliphika-ke nje kuwuliphika unyazi lwezulu ukuba ushiye unyazi lwezulu uhambe ekumajiya lapha esikolweni sakho umajiya lapha enza khona imikhuba yakhe yasesihogweni kuphi unyazi ngoba sensizwe obaba bethi wahlika nazo zonke iy'fanele iziphi esifanele sosifuna kumajiya esingekho unyazini lwezulu umajiya akakwazi ukulapha umphefumulo wakini lokugulisayo ngoba konke umthwalo esinawo nesithwele nokufa nosizi akulona lale nyama yakho olalo mphefumulo ongene enyameni yakho njengoba inyama yakho iyindlu baze bathi-ke ngokukholwa umzimba wakho uyithempeli kaNkulunkulu uNkulunkulu akahlali yedwa ethempelini uhlala nabantu la ukhona khona uNkulunkulu usuke ehleli nabantu njengoba kuthiwa umzimba wakho uyithempeli kaNkulunkulu uNkulunkulu akakwazi ukungena ethempelini engcolile lingcoliswe yini yilabo abantu bakithi nabakini abagurukela phakathi kwalo mzimba wakho oyithempeli bangene nokungcola uNkulunkulu uma efuna ukungena ayitholi indawo ngoba sekugcwele bona nokungcola emzimbeni wami nasemzimbeni wami bakhona bakini wena-ke ophiwe ubuhlakani bathathele kwalethe uNkulunkulu azobageza gezele indlu yabo abahleli kuyo ewumina nawe siyafana thina ukuthi singamathuna ahambayo thina abantu singamathuna ahambayo agcwele imphefumulo emindeni yethu bese bekuqonela lo mphefumulo wakho omncane bawucindezele bese kusebenzi wabo uthule siwenza imikhuba njengayo ukhokho wakho ukhokho lo okhulunywa ngayo owayeshisa amakati akazange azale eshisa amakati kodwa imikhuba eyahluma egazini lakhe nasemqondweni wakhe ongenwa imikhuba uLucifer lendoda ekuthiwa uLucifer yaqoshwa ezulwini ngoba ibhishela uNkulunkulu yayisiyehla abafundi iBhayibheli bakwazi lo ngisazi ibhale ibali yoncwadi noma koluka kuthiwa umuntu washawa ezulwini wayahlaweza emhlabeni wafika emhlabeni wafundisa abantu imikhuba yokuphilisana noNkulunkulu obaba lapho kade bekhuluma ozowaphatha ukuthi ngemihla yenkosi ilanga yayixoxa kakhulu nabantu ngoba yayiletha abantu bangene esihogweni bayingozi-ke labo uNkulunkulu abalandela inkosi ilanga ngoba bayathula kanti bafaka esihogweni ngoba sinenkani usuke inkosi ilenyanga yezulu ukuthi ngolenkosazana siyajabula njengoba unyazi lwezulu libuyisa lolalaka lenkosi ilanga thina esingazange siyibone sibancane ngoba ukhalima semanje unyazi lwezulu ukuthi ungangena esihogweni uyoyingelela njengoba uyithandela kodwa liyakhalima unyazi lwezulu uma ulalela ngoba liyakuthethisa likuyekise le ndoda yakhuluma kumqalo wendlela yathi ufike emhlabeni
mawufundisa abayisihlanu ukulunga sifundisa abayisihlanu ububi le ndoda le ikhona emhlabeni iyona yaletha ububi abantu babengenabo ububi ingakho kuthiwa abamona uNkulunkulu athi uNkulunkulu ekhuluma ney'ngilosi lesi sizwe lesi especially asingoni ngalutho abangoni kuba bengamona uNkulunkulu ingakho kuqala emandulo ukuthi shembe abantu basemandulo ababehlambulukela umndlenqane babekhuluma ngezwi kwenzeke ingakho kulezwi izwi labadala kuthiwa izwi labadala kwakuthiwa ilaleleni izwi lomuntu omdala ngoba aliweli phansi ngoba babekhuluma into yenzeke wafika umuntu uLucifer wababhilisa bangena ukungcola abasakhulumi manje kwenzeke sekufanele baze bahlanganise oxhamu nofezela namakhulu bekwenzeke nemithi besebenza-ke ngemlingo yabo leyasebehlanganisile ekaLucifer qala babengcole bangekho zangoma ungekho nyanga ungekho lutho umuntu wayekhuluma ngezwi uma ethi ingane mayikhwehlela athi imkhuhlane isuke ngaleni yaphele ngani na ngoba ngesikhathi ekhuluma ithongo liseduze nomuntu umuntu uhamba nethongo labo ngesikhathi ekhuluma baguqa noma ngokushesha abantu abayithongo egazini labo bephila bese betshela umvelengane ukuthi inkosi yamakhosi owethu umntwana okhalayo sekususa lo alulisana umvelengane wale umkhuhlane nganeni ngoba abantu ababeseduze kwami nawe babehlambulukela engcwele bese bebekela uNkulunkulu bese kuyenzeka namhlanje akusenzeki sekufuze kupoke ukuthi uzohlanganisa ugqoka umhlanze ugqoka namabululu noxhamu nofezela bese wenzeka imikhuba leyo mkhuba kubavimbile abahambanga ngoba bagcinanga ngokwenza kanjalo bagcina sebethatha wona amakati bagcina sebethatha wona impungu yey'ngane bayihlanganise nenkelezi benza iy'nsizi bethi bafuna uceba ngapha nangapha kwisibhuda nakuhlalisu nabobaba bayakwenza lokho baboshiwe ke manje emathuneni uthi ushembe ngakufika uyihlo lomkhokho wakho uthi wenzela isebe ulungile umuntu wenzela isebe ohlelile lolekazi ngalo njengoba sikhuthele kangaka ukuhlala inkomo ney'mbuzi senza imicimbi senzela abantu abahamba beqotha amakati bewagaya bewenza yonke into kuzosiza ngani ingakho ushembe omdala wethu obonile ukuthi hayi sekuyisikhathi manje ake ngihlise nangu umfula wami ikhala emphefumulo ukale kuzogeza labo bantu qala mayibonga inkosi mayibonga inkosi ugeza labo bantu qala bese kugeza nale mphefumulo ababeyibulala singagcini ngokugeza bona qala silethi imbuzi zokugeza bona mase sibagezile njengalabo kade bezwa ngathi uma bekhuluma sebezolanda imlilo bazoyilanda phakathi kwale mndeni bakhona abathakathi abangagcini ngokuzolanda angazi noma bathi bayilanda nje sebanikwa igate mama wami nasemnikeziwe ebusuku njengoba bathi ngizolanda imlilo namhlanje siyabonga abantu abamusanusuke nje umuntu ayihlanganisele nomndeni bese hayi siyavona sazolanda imlilo ushembe wazi nomndeni kukhulunywa nini ayilonkosi ingakho abantu mase beliyelile babona ukuthi ayike awekho amacala abavusayo ngoba abanye bayivusa bavusa amacala bathi abambiselile imbuzi ey'hlanu kodwa nali icala nali ibala abanye losidiliza imithwalo emzini wethu abanye losigqibelela yamgodi esambala uma bekungaveli lokho sebelelungela abantu ukuthi ngesinye isikhathi babuye nangumvawethu umaweli wafika ngona mangaphazamu September last year njengoba nabo mama ekhuluma ngomeni mhlawumbe ube wa-last year manje umuntu ofike emva kwenyanga yembilelo ezinto uzolanda abantu abadala lemthwalo abantu abayinqoba abangaka njengoba bafanele uqale bancengwe uNkulunkulu uqala abancenga abagabisele ngezulu ukubona abantu abanenkani ababazi ukuthi bakhulu babazi ukuthi bakhulu bakantiwe babezinyanga mthakathi uNkulunkulu zamana akhiphe lezi zinto ey'nhliziyweni zabo zemphefumulo abulale lezi zilwane ababeyikhambile ngoba ziyinqoba zaphuza yona imizi njengoba namhlanje emakhaya kudula iy'lwane sithi siyathakatha kanti akhona umuntu okuthakathayo ileli ikhehla lasendulo elakhanda iy'lwane izilwane seyizele zazalisanana oyinqoba zihleli lapha ekhaya lufile manje ukhokha kasakwazi kwenza lutho akwazi ukuyikhuza phela ngale kwethuna ayisekho intanga
umuntu olawulayo ushembe manje wena ufika izilwane zithi ingane zakho ziqhubule inkombo zokusakushembe zithi wazi ngoshembe lo wakhanda thina izilwane thina izilwane thinothi uNkulunkulu nawo obulosifa uqhibe inkombo uzabanikela lutho lapho khale bekhuluma uNkulunkulu wanami ziningi izici namacala abazali benu abahamba bewenze ngawazi ingakho kuyakhuthaza ukuthi makuvele inkahle ukuthi abantu basondele kulengene umnikelo wokusebenza ubushembe osebenzayo ungeke wazi inhlobo zamacala abazali benu asizazi thina inhlalo ungayiyeki ukungasondela umphefumulo wakho kulo mnikelo wokusebenza ngoba ushembe osebenzayo ongena emathunjini omhlaba ayokhipha laba bantu ababoshwe umhlaba ngoba benza ubunuku abantu bayanxusa ukuthi uma beseyilandile imindeni babuye phela bahlale phansi babonisane hayi kusizana abantu abalokubulala abantu ngekwa sibathumile ikwama manje khale imphefumulo bagezwa asole imphefumulo yokucela uNkulunkulu zonke le mphefumulo abayibulalayo sicela uyigeze nkosi uyise emazulwini emndeni yabo labo abantu abalokubulawa okhokho yethu abayanga emazulwini emndeni angeke ezulwini umuntu ogulayo umuntu osekhohleka angeke emndenini umuntu okenengozi angeke emndenini ingane ekuthekile ingozi leyo ngoba qhuma igazi ayingeni izulu lomndeni ingakho kunakala ngolungisungula mayethanda ushembe bevela kubantu abathandayo uNkulunkulu la emkhosheni bekhulile bezakwazi bengasenayo moya njengamasheya ngasekho bebadala bethi thina saphuphuma endulo thina sahushula endulo thina senza uyitelezi endulo so lesibona ukuthi kahle wakhona nezweni uthiwa badondolozela bafaka amanapeni bayongenelela khawushembe usubalandile badinga thina ukuthi sihambe sobanikelela siyobakhonzela uNkulunkulu abaphehla abadalela busho uNkulunkulu abenza abantu babe namalungelo mayibonkosi ingane yaphuphuma imayelana nathi wayenalo ilungelo oba uNkulunkulu esebakhumbule bona bakhunjulwa nini abanalo ilungelo badinga ukuthi sibanikele iyadabulisa lento sengathi singakhalipha singagijimi ukwenza imicimbi abantu bengageziwe bengalanguliwe bengalandiwe wenzela ukhokho wakho ngoba uzothiwa wafelekile edwadi uzwile kuthiwa bayathwethula nansiza ngikhuluma ukuthi umama wakho wathwethula kodwa la ekhaya uhlalahlala kwenza isidwaba sama siyamkhuphula umuntu othwethuliwe olunjiwe kodwa unyazi wezulu lapho ekhaya kuyabananda mayibonkosi lapho ethulwe khona yabananda ushembe bese bedinga thina ukuthi sisondeze insipho yokuthi uNkulunkulu akabadilize lezi insizwa abafaka zona lamalungu abafaka zona bagezwa ngabantu abadalela busho uNkulunkulu ngoba lapho nabo basuke bekhanda bezizotikola zezimkhovu benzo yonke into bangangena ekhaya athi umuntu ongenzisa abantu abadala ongenzisa abantu abasabhiliwe thina sokungenzisa abantu abadala ekhaya waziyo ukuthi uqedwa kanjani ukuyithuna owaziyo ukuthi abantu ababhiliwe emathuneni lilomusa kanjani ithuna labo njengoba walanda manje emanxeni amadala ulanda abantu abanjani uyabazi abantu njengoba bashiwa hayi bona nokhokho bakhokho wami sengizwile kuthiwa basala mhlawumbe yalingana emanxeni amadala lapha yonke iminyaka bekade ubala bokhokho babo njengoba abakhulunkulu bebangaka ungathi abantu bekhohlelela abantu bethi uyafuna silethela amabutho azogada umuzi uvuma ukhiphe inkomo bese beya la eNcoma ufike kumenyeza iphefumulo abantu abafele empini lapho bamenyeza umajiye uNkulunkulu abathathayo bafaka yini emkhonto uthola ufuna amabutho ke wena bayakwazi phela ngamoya yabo nangotikolo njengoba bamemezela abantu abawuvanza abafa emandulo abanganakiwe iy'ngane zabo ezingabanakile kodwa zithi ziyakhona zamaNazaretha omajiya kodwa okhokho babo bafele eNcoma enqabeni lahawana nazo zonke iy'ndawo khona umntwana wasukuma la ngolunye usuku wathi wakhomola ngaphesheya uthi uyazi wezulu amtshengisa la ngaphesheya la ngikhomba khona ungekalizi unaselithi uyazi wezulu incomo le mntanami siyilandile sayibeka la yila sifike khona masefike ekhaya emphefumulo sebakhonzela banikele sibalanda uba sebona amabutho akuba inqaba ehudula imkhonto egcwele igazi ebalanda la ushembe uqoqe yonke into ayisondeze eduzane ngapho inhlalisa ukuthi ithi yabona abantu bakubo bephuma ekhaya emphefumulo ushembe engene nemkhonto ekanyanibula ngabantu uthi wabona umfula wangakuba waziyo usondele walomala eduze komkhosho wayesithi unyazi fake nayo imkhonto uze nogeza ayingeni lento ezulwini mayibonkosi abantu
ilethe ebuhleni mama Nazaretha ushembe lento ayilethe emhlabeni iy'nkinga ngoba insizwa ka-Israyeli ikhuluma nabo ngisazi ukuba noma imisebenzi 11:25 lapho uthi ngiyabonga baba ngoba lokhu kufihlile kuyihlakaniphi nezazi ney'fundiswa kubonisa ey'nganeni namhlanje okulana nje uyingane ingakho nesihlabeleli sesibili esithi ngisize ngisize ngiphi inhliziyo yomntwana ngoba uma umntwana phambi kaNkulunkulu uyofunda uyokhuliswa uNkulunkulu mayibonge Nkosi ukubeza umfundisi wadlala sasibeze bekhuluma uma inika inkonzo athi Nkosi ngumntwana ashisidodoboke athi ngumntwana kuhle inhliziyo umntwana ngokuzwana inhliziyo yomntwana ulandele uNkulunkulu akufundise uyasifundisa manje uNkulunkulu uyasifundisa la ekhaya emphefumulo ukuthi abantu bami buzanise ukulwana ufunda incwadi yokugcina sivana Joel 8:8 ubushebe abantu bami muzange ukukhuluma ngoba womkhulumeli bakhokho bethu bayizona kunabanye abangaphambili abanikezwe okhokweni lemkhuba eyenzayo ababenza okhokho bethu banikwa abangaphambili akuze bona ukuthi kangaphi le nto ukhokho ayenza yokubulala abantu funda ba Joel 8:8 oleko funda sezivali aleko funda bekubona ayishekise balike kumulizulwa ayawubuze izulwane zaphambili engaphambi kokhokho bakho uqinise boyisebazi ukuthi loku uthakathi ukhokho khuluma wayethathaphi ngoba ngazalanga ngethakatha awubuze boyisebabo wabathina ngoba bona baba izolo babonile sebeyithanda le nto sasuka ubani besithi uhambe ngasho bese wena majiyo ofuma majiyo lapho omnikeza omfundisa ukugcina omfundisa uhlabaza omnikeza uze naye ekhaya wacupha imizi amadoda yahlaphala ogcina amadoda afa umehlize ngokasuka ngencane wafunda uthakatha wayefundiswa ubani uthakatha ngoba thina sabayizolo ngiyasazi ukuthi asiyazi ukuthi senza babe bafishane emhlabeni bona uthi ushembe umubuzo woyisebabo bona bayamfundisa yini bakutshela bawaphile amazwi abo ukuthi thina mntanami esinyeze ndawo uma umbuzo okhokho ushembe ukhanda ihlale emphefumulo wefuna ukulanda isigubhu sesibongo impande yakini yasemandulo okuyiyona eyaphambi kwendleleni ingakho nesihlabeleli esithi ngaphambi kwendleleni ngangena ehlazweni animbhebele leso hlabeleli sizosokela ngaso uNkulunkulu ukubuyisa umsebenzi kaNkulunkulu leso hlabeleli usilalele masifundwa uthi ushembe bona bayokutshela ukuthi mntanami umthwala kazethuli thina selento sayibeka umzungu umndodana wethu indodana yazafika lokho wakho ukuthi uyathakatha lokho na ushisa amakati namhlanje abazalanga ushisa amakati kodwa wenza imkhuba eyayenzo isemkhuba uphathiswe ubani olabani lokhondolo usho olabani lokhondolo ukhondolo nomfunda ngemkhondo ulandela umkhondo uzufike nalo ukhondolo lokho awulandikhamala ubani obaphathisile ngoba nomuntu uphathisiwe uphathiswe abangaphambili bathi umthwala wazethula umntanami asimange ethuneni ile mthwala uthatha nawe uzobona uzolidlulisa kwabanye uyabuza kushena ukuthi uma-ke okhokho bethu benjalo behlele endaweni ebolile nasengcoleni eyokugcina ubhelele amaroma 11:16-16:7 uzokhwela uthi ushembele uma-ke kunjalo yiNazaretha uyikhona noma ulungile ukhona abantu abangamaNazaretha ukubeka ngathi ngoba balungile kodwa abahluphekile wala kanti umuntu uhlupheliswa yini bonke labantu abangalungile bafuna ukuyatshela ukuthi inhliziyo elungile inhliziyo elungile kambenqanga kubeka naleba awaqedi uthi ushembele uma benjalo abantu abangaphakathi egazini lakho uma benjalo benza ukubola qekela ba amaceba ushuma uzushembe ukuthi amaceba ayashuma yishe angashuma amaceba ikhapho zingekho ungakwazi uma ukhona kume ukuthi inseni uma amathongo akho engakholiwe enhlabathini ukuthi khona umbenqanga esakhuleka nemkhuba angithi ngehlabele kunomthandazo ukuthi
insika zengane bayidumisa iJehova nemnyaka wakho bayidumisa iJehova bayadumisa enoyihle noyihle umkhulu wakho umndeni wakini bawona olumo ophethe impilo yakho bayadumisa yini ethuneni noma uqotha amakati na amagcela ashoma kumele kaphoze inema ungakwazi ukuphila kahle ulunge zonke izinto zakho umithombo esegazini lakho nalezo ubunoku uqotha amakati lithalatha lithuliwe linjalo ungakwazi ukuphila impilo right amagcela ngamina enapho iqaphoze lingekho khona na akulula asibalandeli labo bantu bazogeza unyazi wezulu bese beba yizo lezi nsika ekhuluma ukuthi bayidumisa iJehova nemnyama idumisa iJehova insika kusho abantu bakini abaphahlile insika zabo zidumiswa hayi umnyango le nasemjondolo uyafaka ukudumisa iJehova nakuphi kodwa abantu baphakathi baqotha imithi kodwa ngaphandle bafaka ukudumisa iJehova namatekisi afaka ukudumisa iJehova kodwa lo muntu uthwele usabulala abantu ngebhamu ehlawenyuka kodwa ufaka ukudumisa iJehova akusiyo lokudumisa iJehova kushiwa laba bantu abasegazini lakho wena njengoba uyidli yabo bayamdumisa emveni nqango unyazi wezulu funa ba uma ulimo abakini nababonyolu nabonyolu wayihle nabanyolu kanyoko uthungethume lokho kwesayihlo kwesanyoko njengomuntu enehlala ntembili uma ulimo lingcwele njalo nehlama wena inhlambo kangcwele nabangcwele abantu baphesha kuthula uma kungcwele impande kanjalo namagadi bangcwele ngiyabonga baba uma ke singadlulisi inhlabathi ushebe sefike emhlabeni eduzana kwami bangambuza lethena asambe sothi amaqala nawo umfula la gezwa khona ikhona impula ngakithi wangakithi ongathi umbolosi ngalawo malume ebhula sengulile umfula omkhulu bayawazi labo nqa izothola khama khona bayawazi ogeza inyama yethu akona ugeza umphefumulo nangu umfula ogeza umphefumulo usheba awulethe ezulwini awulethe emhlabeni bayawubona abaphuma ihlahla bayibongozi into eselekithi thina isibili nokuqina nokuphikelela nokuthembela ulazini ezulu ushembe uzowaqeda akashweli ukuthumela umbanqana uzowakitaza abancane abanbalini abashumayeza banivumisi balahlithika abesebageza abageza umuntu ephethe iy'nkomo zokulala uzokwenza kanjani umuntu esaqotha amakati uzogeza kanjani ephethe lezo y'khwama akethulu kuyathula engazathi akuthwaswa amanga leyo mohlanga nomajita hayi lapho hambe wethwasa umuntu uyohlambulwani lisegazini wena kanti yini uthwasa igama lithwasa uthini zibona izinto zasezulwini into iqinisayo ukuthi iyayithwasisa leti ingene ebizweni yami nasemkhathini yamathambo ayingene igxile ingakho isikhathi esiningi babuye ongajeba hamba bawuthwasa babuye babuye futhi uyabeza futhi imbona hawu usevulele lelo dlozi usayolungisa futhi wabuye sephansi isikhomba senkulu cha bo akuthwase eNazaretha bayethula abantu iy'thixo zabo mayibonkosi ingoma nomnyaka nomthakathi umfengo nomdini nayo yonke bayethulwa ulwazi lwezulu kuyabethula kuqala ey'nhliziyweni zabo babeyiphethe ngezandla emandulo behamba beyiphethe ngezandla ikwabo manje sebeyiphethe ngomphefumulo bayithathe bayigaxekise egazini bese senza lowo mkhuba uzothiwa alungile usibangathi abantu akha unkunzi balalo mthakathi leyo loyo kanti kushiwo idlozi likuyena uNkulunkulu akade asikhulisa umqondo siphi isibili sigcine siphumelele sonke mayibonkosi bese sikhonza kahle ungazi wezulu uhlale nethekeleze enqike uyazi ungazi lesabo unqika kuthini ngoba lisembi ngoba ngozakuvula isikhomba sakini ungathi abantu sebekwazi ukuthi ngathi uyaganga ubaba athawa kwakanga kufanele udlule ngala usho uNkulunkulu yakanga yini awusho abantu bakini bekaganga usithathembe sidle yakanga ugcine uphilisa umlomo wakho wena uyaganga Nkosi uNkulunkulu akasibeke isibindi bakhoza abahle basezulwini siyabonga sicela ukuma la sicela ukubusela umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo 232 amakhulu 232 emva kwawo umthandazo umbawezo besicela isibusiso uNkulunkulu inkosi busuku qabangcwele ngicela ukushumayela nezwi elivulelekile engabophekile leli hamba
asole inkosi yombusisa amen. Tutheli tuthabele. Akekho umshumela ufuna ukuhlabela. Izwi lamphela liyahoshozela. Pambuka Come on.
akekho enjengwe akekho ngoba uNkulunkulu oyedwa